Ila don ga meeting bat kini official government of India on civil aviation. Makat bat kini nongpet pada hari airport ini. Kalau ini don nang buat chief secretary dongi bat commissioner secretary transport bat di regular official transport partner. Makat baru lokal ini teman baik kemarin baru lokal ini sendiri bapak. Jadi perlu ini meeting yang main baik bah ini government nila serius apa pun boleh dan soal pergi report pergi ada yang belum feasible dan mentar kumulong mutala yok yang second report naga airport authority of India ini the possibilities kadon tak padon kapu pak libat di hab weekend besok kali ya membantu civil aviation nama kat kum ke drawing ke plan bila layout ni kat kum itu sebenarnya kalau imatkan non possibility bang expand kan port and they don't kat tu ni pati guidelines sebab ya keren berbagai union government kam kin action kat tu ni kam proceed maka expansion kat kum sore boleh mentan bila ni port kadon galak expand sini kan the plus to have acquire kum kan riwakar but extra additional land, but we do a carga parking bay to the airport. Kata yang company, dia kata next day after tomorrow will be having cabinet, we will get clear pass in the cabinet, we will move ahead with the government of India. Mentah kat latest survey, ikuat persang awet dari long hai. Nak kata dalam extend the runway second giling, runway pak cakap juga. Secondary spot meter very much within our own line. Tak satu, lada tak satu kalau lain minat orang lagi long. Lada orang lagi long buat kalau apa sudah peraja kurang, kena itu utang. Tinggi persamaan awak ban expand dalam desain, hanya don katuk ani buat ki don guideline ban don kam kasai kata kata don katkum ga prosedur doki. Ya kita yang nak request government punya ban exam lagi. Dikira ban exam lagi kita hai. Teka don kam pat lagi long ban feasible land big aircraft teka by extend in the way towards this side. To what it is Indonesian roadside. Tentang safety, nalogni existing, barang dua kar pada parking ini big aircraft. Kenapa ke runway desa? Runway ini extend ke masa kendai spa, meter morlas dan beberapa harga south spa it's fit for a big aircraft. Except ke DCA, more or less 500 crore will be spent by the airport authority of India, more or less. And the land acquisition will be done by the state government, whatever land is required for the inspection. Masa sekarang kalian income next. Karkum ga plan bagi ni mutbala daka. Dan katuk ani guideline bahap exam ni habis kuasa government India. Kalau exam ni kita inala manra lagi biar ada kuma pada E320. Bagi 321 ni nak. Kalau ke 320 itu kita baca spa habun model 321 pada model ini. Kalau katkum sulit kita ni is possibility ya. Andai don stok tu kan ni pada don di hak exam hak request government of India. Lagi exam kita lomba kalau head to the cost. Karena kata orang exam kita tu belum mentani kerai kelapan long very genuine kan ilak extend mereka apa patut kan sini. Very what you raise. Kaji mudungin dah ada kan master plan hal ni new airport ini tip top kumulong begini di airport. Maru emali meni orang raise ke meeting ba nang buon gini tirang sateng gini nang sateng ina ungal beleng patle mata just beri nak mentah ikuan dalam urlong gini ke airport ke bahaya kenang gini exactly like how the other airport in the whole country exact DPR ni pak tidak kena urkomen pen lara ke urlong ni bun begini oma mar whether direct employment or indirect employment minimum gini ok bela source function mai mamang tang airport ni kali kamai kamtam Karagawan di flight dah tang Southern Spa ni tak kira kam lupa. Driver hatta minimum segi dukan syar dukan pro segi kafe itu bini. Terkejing ang nod nag sorkari ban penhe gani kami de kata tu kira plan dan hadai khabar tu ban sukale kawan nam don kam sumulek sa buhuti kum buju lek dos kata. We will be having a cabinet, we will clear the cabinet to proceed to the government of India. Nang tanah de kota hen don meeting government of India hang tang ni boy kepor. Kan mana improve lagi ke po aras na mo? Apa kalau lagi masuk ikon ke state kejongi? We are very serious from state government to expand this airport.
impression segini gini, mereka expansion kalau orlong, not come to the for other things, not come. Yeah, obviously, when everything is done as per the, like what I said, man right the aircraft, obviously kalau 24/7. Kasi ano ni kumagoma ni kwa untuk orlong baik, lah dekat bakalong. Tari jangan nudungi, but hamtan ni kun dengan sting berok kau ini ni kwa di baru long ini. Ya ke extend orang ni kadang-kadang kadang arklung terus ngilak man extend mutar. Handai don katukan ni pada mata safety reason apa kau yang ni new additional lah. Ini long arsin stio, tu bar kini non discrepan flight itu di belakang dah di berok. Connected with the other non discrepan stio. Tapi permanent Kolkata man kasi artli juga umroh dari sekarang tua sih. In the meantime umatang ng proses kat menginang apa ini flight ahead yang under process bangin lihat ini flight barito ban connect with different cities.